mu mujyi wa Uvira. Amakuru ahaturuka aravuga ko muri uyu mujyi impungenge zikomeje kwiyongera mu rwego rwa gisirikare, ko bamwe bavuga ko hari abacanshuro n'ibikoresho bya gisirikare biri kwimurirwa i Karemi. Kugeza ubu aya makuru aragaragaza ko abarwanyi ba MONUSCO bamaze kohereza ntabwo ari abarwanyi ba MONUSCO ahubwo n'abarwanyi b'abacanshuro bamaze kohereza ibikoresho byabo bakabyohereza mu mujyi wa Karemi, nyuma y'uko bivuga ko ngo mu bikoresho byamaze kumanurwa harimo za drone. Nk'uko bivugwa muri aya makuru, hari abantu bavuga ko nyuma y'uko imirwano ikomeye ikomeje kuvugwa mu bice bya Fizi no hafi ya Uvira, bamwe mu bacanshuro rero n'abajyanama ba gisirikare batangiye guhunga berekeza i Karemi, ndetse bikavuga ko hari ibikoresho bimwe birimo koherezwa mbere y'uko abasirikare bagenda. Amakuru yagiye agaragara aravuga ko hari impungenge z'uko ibikorwa bya gisirikare bishobora gukaza umurego mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, ari nayo mpamvu ngo yatumye bamwe muri aba barwanyi batangira gahunda zirimo kwimuka vuba na bwangu. Kugeza ubu ariko ibi byose bikomeza kuba bivugwa, nubwo kugeza ubu ngubu amakuru ajyanye na situwasiyo y'urugamba n'imirwano akomeje kugorana kuyabona cyangwa se kugira abayavuga ko ku ruhande rwo kubaransinga, ariko amakuru aturuka ahangaha ndetse no mu mboni zacu ariko no mu baturage aravuga ko hatangiye kugenda hagaragara ibikorwa by'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamanuka bakunga amasigamana, aho ndetse bivuga yuko bamwe mu basirikare n'abaturage bakomeje guhungira mu gihugu cya Tanzania. Mu byumweru bishize umujyi wa Uvira n'uturere tumwe na tumwe twa Fizi na Minembwe twakomeje kuvugwamo imirwano n'impungenge z'umutekano. Abaturage bo muri ibi bice bakunze gutangaza ko abahangayikishijwe n'urusaku rw'intwaro ziremereye rukomeje kubangamira ingendo zabo, ibintu byatumye amakuru atandukanye akwirakwira vuba ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage bavuga ko bakeneye umutekano. Ni muri urwo rwego rero amakuru aturuka ahanga muri uyu mujyi wa Uvira agaragaza yuko bamwe mu bacanshuro tayari bamaze kwerekeza Karemi, mu gihe n'ubundi bari ku bwoba bwo ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kwigarurira uyu mujyi mu minsi ya vuba. Abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira bavuga ko icyo bifuza ari amahoro n'umutekano birambye, kuko buri gihe iyo havuzwe amakuru y'imirwano cyangwa guhunga bituma abaturage bamwe bongera kugira ubwoba. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe, ni munyemerere noneho mbibutse ya magambo abiri akomeye cyane. Buri muntu wese ugeze hano ku Ibendera TV cyangwa se buri muntu wese udukurikiye, aya magambo ngiye kuvuga abamureba kandi aba ari uruhare rwa buri wese. Reka nkubwire yuko niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, ndakwinginga ngusaba ngo unkorere like. Abantu mwese turi kumwe hano ndabinginga mbasaba ngo munkorere like. Muri mwe turi kumwe hano rero, niba harimo abashyashya bahageze ari ubwa mbere, cyangwa se hakaba harimo abasanzwe badukurikira ariko mutarakoze subscribe, iyi ngingo irabareba. Nimunyemerere munkorere subscribe, muraza kuba mungaragarije ko turi kumwe, kandi muraza kuba mungaragarije yuko ibyo dukora nibura kariho abantu ababikurikira. Reka dukomeze n'aya makuru, nkubwire ko twerekeje mu yindi ngingo. Ubu tugeze mu ngingo igiye kutujyana mu makuru mashya ku mirwano yasubije inyuma FARDC n'Abarundi ni mu gace ka Kabanju. Amakuru aturuka mu bice bitandukanye aravuga ko
aragaragaza ko igikorwa cyo kwigarurira utu uduce cyabaye nyuma y'imirwano aho ihuriro rigizwe n'ingabo aho ihuriro rigizwe n'ingabo za FARDC z'Uburundi n'imitwe ya Wazalendo ryari ryagabye igitero ku birindiro by'intare za Sarambwe aha muri Kabanju ariko bakaza gusubizwa inyuma. Ubu tuvugana agace ka Kabanju kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugeza ubu, kandi amakuru akaba avuga yuko ari ibirindiro by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo byari biherereye ahitwa Kimete. Ibi birindiro rero bikaba byamaze kuraswa nyuma y'iyi mirwano twirwana ifatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko yashoboye kwigarurira iki gice mbere yo gukomeza ibikorwa byayo igafata n'aka gace ka Kabanju, no kuvuga ko babanje gufata Kimete bagakurikizaho Kabanju. Ku ruhande rwa FARDC ubuyobozi bw'igisirikare bwemeje ko Kimete na Kabanju byamaze gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Cyakora FARDC yavuze ko itakavuye itsinzwe ahubwo ko yakoze icyo yise isubira inyuma ya gisirikare ku bwa repli technique, akaba rero ngo ari subira inyuma rigamije kongera kwisuganya no gutegura ibindi bikorwa cyase ibindi bitero byo gusubirana ibi bice. Gusa amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko imirwano yabaye kandi yari ikomeye. Amakuru akagaragaza ko indi shusho itandukanye n'itangazo rya FARDC ariko n'ubundi abatsinzwe bakirukankanwa, ibyo kuvuga ko basubiye inyuma rero bikaba ngo ari kinyoma cyuzuye cyangwa se cyambaye ubusa. Aya makuru agaragaza ko n'ubundi imirwano ikomeje gukomera no gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu rero nta yandi makuru FARDC yari yashyira ahagaragara cyangwa abafatanyabikorwa abayo ku bijyanye nuko babongeye kwisuganya cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose. Andi makuru akagaragaza ko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje gusubira inyuma berekeza mu bindi bice bigana Imirimba nyuma yo gukubitwa inshuro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukomezanyije muri ayo makuru, ni munyemerere twerekeze muri Rurambo. Mubwire ko hangaha hamaze kurasirwa abasirikare barenga 10 bose. Mwibutse kandi ko Rurambo nayo ari agace kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kugeza ubu ngubu bakaba bigaruriye Rurambo, ni agace gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari nyuma y'imirwano ikomeye cyane yongeye kubahanganisha n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano rero yaje kurangira igaragaje ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bafite imbaraga zisumba cyangwa se ziri hejuru y'izabo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko harasiwe abasirikare barenga 10 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bavuga ko hanafatiwe intwaro nyinshi zirimo amasasu, zirimo amagrenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Muri aba basirikare mubare ugaragaza 10, amakuru aravuga ko bashobora no kuba barenga, ariko aba akaba ari bo byamaze kumenyekana. Abasirikare hakaba ngo harimo Abarundi ndetse na FARDC, nubwo kugeza ubu imibare itandukanye itari yashyirwa ahagaragara. Amakuru atandukanye aremeza ko rero ibi byabaye byakaye abarwanyi b'umutwe w'intare za Sarambwe amahirwe yo gukomeza gusatira umujyi wa Uvira, dore ko aka gace bamaze kwigarurira gaherereye mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Uvira.
Shiti bakunzi ba Ibendera TV dukubita tubangura ni munyemerere none twerekeze muri ya nkuru ivuga ko Kisekedi yamaze gufata rutema ikirere yihutirwa giteraganya nyuma y'ibitero byagabwe ku birindiro by'igisirikare cye cya FARDC. Kugeza ubu tuvugana Bwana Kisekedi yamaze kugera i Lubumbashi muri ho Katanga. Perezida Kisekedi akaba yageze mu mujyi wa Lubumbashi kuri uyu wa gatanu mu ruzinduko rw'akazi ari kugirira mu gice cya Grand Katanga nyuma yo kuva mu ntara ya Romami aho yaramaze iminsi akorera ibikorwa bitandukanye. Nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko Perezida Tshisekedi yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Ruwano n'abayobozi bakuru b'intara ya Katanga, abayobozi ba gisirikare, abanyapolitiki ndetse n'imbaga y'abaturage benshi bari baje kumwakira. Uru ruzinduko ruri mu rwego rw'ibyo ibiro by'umukuru w'igihugu byise gahunda yo kwegera abaturage no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga y'iterambere mu bice bitandukanye by'igihugu. Ni nyuma kandi yuko muri ibi bice hamaze iminsi havugwa ibitero by'abarwanyi b'umutwe wa Mabondo byagabwe muri bimwe muri bice biri muri izi ntara. N'ubundi Perezida Tshisekedi yamaze kugeramo mu ruzinduko rw'akazi aho bivuga yuko abagabye ibitero bari bafite gahunda n'umugambi wo kuburizamo ibi bikorwa bya Tshisekedi. Mbere yo kugera i Lubumbashi, Perezida Tshisekedi yari yasuye umujyi wa Kamina aho yafunguye ku mugaragaro ibikorwa remezo birimo uruganda rutunganya amazi rwa Rovoyi ndetse anasura umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi wa Kanyamakasese, umwe mu mishinga leta ivuga ko izafasha kongera umusaruro w'ibiribwa mu gihugu. Biteganyijwe ko ari Lubumbashi Perezida azafungura ku mugaragaro ibikorwa remezo bitandukanye birimo ingoro y'ubutabera Palais de Justice yubatswe muri Katanga ndetse akagirana ibiganiro n'abayobozi b'intara ku bibazo by'iterambere, ubukungu n'umutekano. Ubuyobozi bw'intara ho Katanga bwari bwabanje gusaba abaturage bo muri makomine aya makomine yo muri Lubumbashi kwitabira kwakira umukuru w'igihugu ku kibuga cy'indege cya Ruwano no ku mihanda minini anyuramo mu rwego rwo kumwereka ko bamushyigikiye. Uru ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi muri Grand Katanga rubaye mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyira imbere gahunda zo guteza imbere ibikorwa remezo, ubuhinzi, amazi meza n'amashanyarazi ndetse no gushimangira umutekano mu bice bitandukanye by'igihugu. Shuti bakunzi ba Ibendera TV dukomezanyije n'aya makuru ni munyemerere noneho duhindura ingingo twerekeze mu yindi nkuru. Twerekeze mu gihugu cya Sudani, ariko mbere yo kwerekeza ngaha nyemerera nanone nongere mwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba turi kumwe rero nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka dukubita tubangura twerekeze mu gihugu cya Sudani. Abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Force warahiye ko ugomba gufata Khartoum binyuze mu muyobozi w'uyu mutwe wa Rapid Support Force yitwa Mohamed Hamdani Dagalo uzwi nka Hemedi, yavuze ko azagera i Khartoum nyuma y'intambwe ingabo za Sudani zimaze gutera yigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kordofani ya amajyaruguru. Ingabo za leta nizo abafatanyije zatangiye igikorwa cya gisirikare muri iki cyumweru zifata uduce twa Balajabla, Alishake, UMCR ndetse n'ahantu k'ingenzi ku muhanda uhuza Omdurmani na Kordofani ya majyaruguru.
nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye cyase muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere turi gukubita tubangura duhite twinjira no mu yindi ngingo. Ni ingingo igaragaza ko intambara ya Iran ikomeje kuba inzozi mbi kuri Trump, abajyanama be yabahinzemo ubudehe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump ntiyishimiye uburyo intambara igihugu cye gihanganyemo na Iran ikomeje kugenda, cyane cyane kubera ko nta ngamba zumvikana ndetse zifatika zo kuyisoza igihugu cyabo gifite. Bivugwa ko Trump aherutse gutura umujinya bamwe mu bajyanama be bakuru mu by'umutekano, abashinja kutagira umurongo ufatika wo guhagarika iyi ntambara. Bamwe mu bantu bafitiye amakuru yizewe baganiriye na NBC News yagize ati Perezida Trump yarubiye, ntabwo ntekereza ko yari yiteze ko byari kugorana kugera ku masezerano na Iran nk'uko abimeze ubu ngubu. Amakuru akavuga ko yari yizeye ko gukubita Iran ari nko gukubita akanyugunyugu akagahita gahwera. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kumukomerana. Mwibutse ko iyi ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yatangiye kuwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifatanyije n'igihugu cya Israel. Kugeza ubu bavugaga ko bagendeye ku bushongore n'ubukaka bwabo. Iran ngo yagombaga gukubitwa mu gihe cy'amasaha, ariko iminsi isunitse. Ndagira ngo mubwire yuko nta kugaya neza umuntu umurebeye inyuma. Reka nshuti bakunzi bacu rero mu nyemerere mbashimire cyane abere no kuri iyi ngingo itwerekeje ku musozo w'aya makuru. Mwese rero mwagize neza, abantu mwese mwabanye natwe mwakoze, ndabashimiye cyane, mbifurije kugira ijoro ryiza. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, dusubire ku munsi w'ejo. Bye, ciao ciao.